Ассалому алайкум тамошобини азиз. Бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом тақдими шумост. дар кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент фаъолияти кумиҷрои Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар соли 2022 муайян намудани нақшаи вазифаҳо барои соли 2023 зимни маҷлиси васеъ таҳлилу баррасӣ гардид. гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом дар ҳамин бора. дар маҷлиси васеъи камиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ки санаи 20 январи соли 2023 дар толори хурди кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент баргузор гардид. асосан фаъолияти кумиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар давраи соли 2022 ва нақшаи вазифаҳо барои соли 2023 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. маҷлиси васеъро раиси кумиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода оғоз бахшида ҳамзамон дар бораи фаъолияти кумиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар соли 2022 маърузаи муфассали таҳлилӣ намуд. сипас аз рӯи масъалаи асосии рӯзномаи маҷлис фаъолони маҷлис омӯзгор Яҳёи ва раиси ҷамоати диҳоти Халифа Ҳасан Хушбахтзода Эркин донишҷӯи курси дуюми коллеҷи омӯзгории Тоҷикистон аъзои ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватан Комёб Аҳмадзода ва дигарон ба сухан баромада пиромони нақши кумиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон ки сарвари он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд дар рушди босуботи кишвар бо як ифтихор сухан гуфта фаъолияти камиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистонро дар шаҳри Панҷакент дар соли 2022 хеле назаррас ва самарабахш арзёбӣ карданд. мавриди зикр аст ки дар маҷлиси васеъи кумиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон иштирокчиёни он нақшаи камиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон оид ба тарғибу ташвиқи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2022 ва нақшаи хонишҳои сиёсиро барои нимсолаи якуми соли 2023 тасдиқ намуданд. бо дастгирии бевоситаи вакилон номзадии муовини раиси кумиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҳамзира Замонова барои иштирок дар интихоботи миёнадаврӣ дар ҳавзаи интихоботии рақами 5 сои зебони шаҳри Панҷакент ки санаи 26 феврали соли равон баргузор мегардад якдилона дастгирӣ намуда пиромони фаъолияти пурсамари ин бонуи соҳаи ҳизб бонувони шинохтаи шаҳри Панҷакент фаъолони ҳизб сарвари пойгоҳи бостоншиносии Панҷакент Саraz Норинисо Худоёрова ноиби ректори донишгаҳи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Фотима Сиройзода ва ҳамзамон дар бораи фаъолияти Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент татбиқи дастуру супоришҳо ва паёмҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат раиси кумитаи марказии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аъзои ҳизб вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти Соғд Раҳмонқул Каримов ва дигарон андешаву мулоҳизати хишро арзёбӣ карданд. дар маҷлиси кумиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент муовини раиси кумиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Соғд Салимов Фирдавсҷон ба сухан баромада пиромони татбиқи ормонҳои ҳизб ва дастуру супоришҳои
اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و رهبریت کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کرد. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده ضمن سخنرانی خویش باری دیگر تاکید نمود که واقعا نقش و مقام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در رشد باثبات جامعه نوین ما در پرتو سیاست سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال تا سال بالا می رود و ما حزبیان باید در پرتو این سیاست سازنده جهد و تلاش‌های خویش را روز تا روز بیشتر نماییم. اشتراکچیان مجلس از روی همین مسائل محاکمه گردیده قرارهای دستدار قبول نمودند. در خاتمه مجلس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با اعضای نو بلیط‌های حزبی و به فعالان حزب سپاسنامه و تحفه‌ها تقدیم گردید. با مقصد اجرای درست قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خوجگیدار و وارد نمودن تغییر الوه‌ها به قاعده‌های گذراندن سنجش فعالیت سوبیکت‌های خوجگیدار مشورت آموزشی دایر شد. در مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان در شهر پنجکین با مقصد تامین اجرای درستی قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خوجگیدار و در این زمینه به قانون ویراکنی عملی نمودن سنجش فعالیت سوبیکت‌های خوجگیدار طبق نقشه تصدیق گردیده با اشتراک سرداران شعبه و بخش‌ها و ناظرانی که به واسطه سنجش را در سوبیکت‌های خوجگیدار عملی می‌نمایند مشورت آموزشی برگزار گردید. سردار مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان در شهر پنجکین حبیبزاده امیدجان نخست حاضرین را با فرمایش دیرکتور آگنتی تاجیکستان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از 26 سپتامبر سال 2022 تحت رقم 106 فا درباره وارد نمودن تغییر و الوه‌ها با فرمایش دیرکتور آگنتی تاجیکستان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 دکمبر سال 2019 مطابق ماده 56 قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری حقوقی به طور مفصل شناس نمود و بار دیگر اظهار داشت که باید در اساس تغییرات وارد گردیده هنگام آموزش قاعده‌های گذراندن سنجش‌های سوبیکت‌های خوجگیدار نامگوی مسئله‌های سنجشی ترتیب پر کردن ورقه‌های استفاده شونده در سنجش با مانند آگاهی‌نامه قرار درباره سنجش سند نتیجه سنجش و امرنامه‌ها قاطعانه رعایت کرده شود. در این مشورت آموزشی سردار شعبه به معیاردراری تکنیکی و استانداردانی مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان در شهر پنجکین علیشیر نورمحمدوف سردار بخش نظارت سودا شاکر امانقلوف اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خوجگیدار قاعده‌های گذراندن سنجش فعالیت سوبیکت‌های خوجگیدار و رعایت طلبات فرمایش دیرکتور آگنتی تاجیکستان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از 26 سپتامبر سال 2022 به طور خیلی مفصل شرح و ایضاح دادند. در مورد 22 دوره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خوجگیدار با ترتیب زیرین گذرانده می‌شود. با واسطه با درجه توکلی سنجش نقشه‌ای مطابق دوره زیرین گذرانده می‌شود. نه زیاده از 2 مرتبه در 1 سال برای سوبیکت‌های خوجگیداری درجه توکلیشون بلند. نه زیاده از 1 مرتبه در 3 سال برای سوبیکت‌های خوجگیدار درجه توکلیشون میونه. نه زیاده از 1 مرتبه در 5 سال برای سوبیکت‌های خوجگیداری درجه توکلیشون پس گذرانده می‌شود. سنجشون میشوند 4 نمود: سنجش‌های نقشه‌ای، غیر نقشه‌ای، تکراری، الوه‌گی.
санҷише ки дар асоси нақша гузаронида мешавад, санҷиши нақшавӣ дар асоси нақшаи тасдиқ кардашуда гузаронида мешавад, санҷиши такрорӣ оиди додани амрия ки ислоҳ амрияи ман барои иҷро кардани амали қонун вайронкунӣ такроран гузаронида мешавад. санҷиши ғайри нақшавӣ дар асоси муроҷиати шаҳрвандо дар асоси супориши мақомотҳои дахлдор гузаронида мешавад. санҷиши иловагӣ дар асоси норозигии субъекти санҷишшуда гузаронида мешавад. мо ҳамеро бояд қайд намоем ки дар санҷише ки дар асоси нақша гузаронида мешавад, мутахассисони муҳтарам бояд пайрӯз пешакӣ субъекти санҷишшударо бо огоҳнома огоҳ карда шавад. چیزی که در بالا قید کردیم و معرضیشو معرضه کردم وابسته با تغییر لوگویی که با فرمایش دیرکتور اگنتی از 25 مملکت سال 2019 متحرک مشروع شد، این فرمایش نام 28 سپتامبر سال 2020 تحت خدمت مخاطب گرفته شد. باور دارم که همه شما از عهده منصب‌های دولتی که با شما عهده‌ای وابسته کردید می‌برید و بختیاری که پیش بود بختیاری راه نمی‌دهید. باور دارم که در وقت سنجش با سویدپوران و سوبیکت خوجگیدار با وارون شد و دیگر سویدپوری که بیوسته کار می‌کنید از همه اول اولو به خدمت دولتی جایی کرده شود. هر چی دستوری که هر چی نظامی که با ما دسترس شده از روی همون فعالیت کرده برای پیشروی و برای پیاده کردن سیاستی حکومت جمهوری اسلامی در جهت استانداردیزاسیون، سرتیفیکاسیون و نظارت کمر همت بسته فعالیت می‌کنیم. در خاتمه مشورت آموزشی سردار مرکزی تشخیص منطقوی اگنتی توجیکستاندارت در شهر پنجکین حبیب زاده امیدجان بار دیگر از سرداران شعبه و بخش‌ها و ناظرانی که با عملی نمودن سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار مسئولند دستور داد که همه آن نشاندادهایی که در فرمایشی دیرکتوری اگنتی توجیکستاندارت نشان داده شده است باید قطعی رعایت گردد. тамошобинони азиз барномаро идома медиҳем. кормандони хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Панҷакен дар соли 2022 ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор тадбирҳои мушаххас андешиданд. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. ساکنی شهری پنجکند کارمندی قسمی مستقلی 38 حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی اوید به محافظت شهری پنجکند شوکت ظریفов هر روزی نوباداریش نخست کارش را از سنجش و آمادگی واسطه نقلیاتی مخصوص ساختار خاموشکنی آغاز میکند. میگوید هر لحظه باید تیار شد زیرا حادثه ناخوش در کدام ساعتی نباشد میتواند رخ دهد. از روی معلوماتی کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر پنجکند در سال 2022 13 حادثه ناخوش ساختار به قید گرفته شد که خوشبختانه تلفات جانی نیست. تمام 12 ماه سال 2022 13 عدد حادثه ناخوش ساختار به قید شده است که همه آنها در منزل‌های استخدامی شهرمان می‌باشند. در دوام یک ماه سال 2023 باشد 3 عدد حادثه ناخوش ساختار به قید شده است که این هم در منزل‌های استخدامی شهرمان می‌باشد. سبب‌های سازی ساختار این بی‌احتیاطی نسبت آتش یا که دود برای پیچ علابی یا نادرست استفاده بودن خط نقلیه برقی میباشد. اکثریت شهروندان در منزل استقامتی خود خاشاک درستی چهاربار را در بالای بم نگاه می‌دارند که این به طلبات بی‌اختیار از ساختار جوابگو نمی‌باشد چون که در بالای بم نگاه داشتن خاشاک درستی چهاربار این قطعاً منع میباشد. تلفات جانی در دوام سال 2022 و 2023 به خط گرفته نشده است. خساراتی به میان آمده در دوام سال 2022 182,000 سامان ضرر ماده از ساختار به خرج گرفته شده است. در دوام یک ماه سال 2023 حادثه ناخوش ساختار به خرج گرفته شده است که ضرر آن 10,670 سامان را تشکیل می‌دهد.
аз тарафи қисми мустақили 38-ми ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати шаҳри Панҷакент дар соли сипарӣ гашта ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор ва беҳтар намудани имкониятҳои техникӣ як силсила тадбирҳои мушаххас андешида шуданд. дар ин давра роҳбарият ва кормандони қисми номбурда зимни мулоқоту суҳбатҳо ташкили санҷишҳои соҳавӣ дар самти кам намудани ҳодисаҳои сӯхтор ба пешравиҳо ноил гардиданд. дар асоси талаботи модди 473 қисми یکی کودکس ویرانگونی مأموری جمهوری تاجیکستان اکثریت حقوق ویرانگونندگان از طرف کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی جریمه بندی کرده شده. نسبت آنها مطابق قانون چاره‌های ضروری اندیشیده میشه. оид ба фаъолияти имрӯза ва нақшаҳои минбаъдаи қисми сӯхторнишонии шаҳри Панҷакент капитани хизмати дохилӣ Мирзомуродзода Наврӯз Мирзомурод чунин ибрози андеша намуд. дар давоми сол мо нақша дорем ки дар асоси фармони 224 таҳти сарлаҳваи муҳофиза тамоми шаҳру деҳоти Панҷакентро оиди корҳои фаҳмондадиҳӣ дар манзилҳои истиқоматии онҳо гузаронем. дар давоми як моҳи соли ҷорӣ мо тақрибан 13000 аҳолиро бо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарондем. хиёбони рӯдаки тарафи дасти рости даромади шаҳр пурра аз санҷишҳолати бехатари аз сӯхтор гузаронда шудааст. ба талабот ҷавобгӯ будагиш ҳам ба қайд гирифта шудааст. ба талабот ҷавобгӯ набудагиш нисбати онҳо протоколҳои вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. бояд гуфт ки дар соли 2022 ба қисми мустақили 38-ми ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати шаҳри Панҷакент нақлиёти махсуси соҳавӣ ҷудо гардид ки ин тадбир барои беҳтар намудани фаъолияти кормандон ҳаматарафа мусоидат намуд. бинобар сабаби зиёд шудани ҳодисаҳои сӯхтор аз тарафи сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисми 38-ум як адад нақлиёти танбаи долфин соли барори 2015 ба мо ҳамчун тӯҳфа бинобар сабаби дурда аз будани шаҳри Панҷакент ирсол гардида шудааст. чӣ фарқият дорад аз дигар нақлиёт? фарқияташ дар он аст ки он замонавӣ функсияҳои бисёри кории он дар ин нақлиётое ки дар союз истеҳсол шудааст зиёдтар мебошад. кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ аз роҳбарону шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамояд ки дар фасли зимистон барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор эҳтиёткор бошанд ва таҷҳизоти барқиро пас аз анҷоми кор хомӯш намоянд. аз тамоми мардуми шаҳри диҳоти Панҷакент эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ба талаботҳои бехатари аз сӯхтор риоя намуда ҷони худ ва кӯдакони худро дар хатар нагузоранд. ва инчунин аз соҳибкорон талаб карда мешавад ки бинобар сабаби фаро расидани фасли зимистон аз меъёр зиёд нигоҳ доштани маҳсулотҳои сохтмонӣ ёки мисолиҳои сохтмонӣ ки дар нуқтаҳои савдоашон ҳамчун савдо истифода мебаранд талаботҳои бехатари аз сӯхторро қатъиян риоя намоянд. кормандони идораи сӯхторхомӯшкунӣ ният доранд ки минбаъд корҳои тарғиботиву ташвиқотиро аксияи солинавии ширкати рахш такси ҷанбаст гардида ғолибон бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. гузориши хабарнигорони мо дар ҳамин бора. бахшида ба дуюмин солгарди фаъолияти худ ширкати рахш такси дар шаҳри Панҷакент ҷиҳати ҳавасманд намудани муштариёни худ озмунеро таҳти унвони аксияи солинавӣ аз санаи 1 ноябри соли 2022 то санаи 5 январи соли 2023 роҳандозӣ намуд. бояд тазаккур дод ки дар ин озмун муштариёни ширкати рахш такси фаъолона иштирок намуда соҳиби тӯҳфаҳои арзанда гардиданд. дар қатори дигар ширкатҳои мусофиркашонӣ дар ҳудуди шаҳри Панҷакент ширкати рахш такси фаъолияти пурсамар дошта барои таъмини нақлиёти ҷамъиятӣ нақши муҳим мебозад. аз ин ҷост ки ҳамаи муштариёне ки аз ширкати мазкур истифода мекунанд аз хизмати арзандаи ронандагонаш ҳамеша сарфарозанд. ширкати рахш такси ҳамеша барои қадрдонии муштариёни худ чунин озмунҳои бурднокро роҳандозӣ намуда барои тарғиби фаъолияти арзандаи худ ва ҷалб намудани муштариёни бештар талош менамояд. он нафароне ки дар ин озмун соҳиби тӯҳфа шуданд аз ин иқдоми ширкат изҳори миннатдорӣ баён карда иброз доштанд ки ширкати рахш такси яке аз ширкатҳоест ки метавонад бо сатҳи баланд хоҳишу дархостҳои муштариёни худро пайваста ба иҷро бирасонад.
тамошобинони азиз, шумо идомаи барномаи иттилоотии пайғомро тамошо мекунед. Сокини деҳаи кабудсанги ҷамъияти деҳотии Халифа Ҳасан Султонов Оқил тасмим гирифтааст ки бо истифода аз кирми Калифорнӣ ҷиҳати ҳосилхез намудани заминҳо ба кишоварзон тавсияву маслиҳатҳои хешро пешниҳод намояд. имрӯзҳо соҳибкорон ва кишоварзони кишвар баҳри пешрафти ҷумҳурии Тоҷикистон талош намуда истоданд. Чунин як кишоварзи шаҳри Панҷакент Султонов Оқил мебошад. ӯ барои ҳосили фаровон ба даст овардани деҳқонон, боғбонон ва ниҳолпарварон дар замини назди ҳавлигии худ се гармхона сохтаву дар он кирмҳои сурхи калифорниягиро парвариш мекунад. ба гуфтаи худи ӯ вай мавҷуди чунин кирмҳоро аз сомонаҳои иҷтимоӣ огаҳӣ пайдо намуда онро харидорӣ намудааст ва бо дастрас намудан ба парвариши он машғул гардидааст. мегӯяд кирми сурхи Калифорнияро дар дохили пору парвариш мекунад. вақте онро ба замини корам мегузорад, хокро ба монанди торф омода месозад ки аз он хок метавон ҳосили фаровон ба даст овард. ин чувалчанги Калифорния аст, сурх. این لای خورگ نه این برای دهقانا باغبانا گلپرورا و خیلی نقص این حاصلناکی زمینه بسیار میکنه شوری زمینه گم میکنه نم دارشه پلم میکنه من اینا خریده بودم من کرمی کالیفرنیا 8 کارو خریده بودم پاربی مالبا این من پاربا 7-8 خیلی میکرو الیمنت باشد این چیزی تیار با قریب 30 نمود میکرو ماکرو الیمنت هاش هست این چون سلیتر این چیزا این نقص بقوت در طبیعی ин кишоварз барои осон намудани кори деҳқонон ба парвариши ин намуди кирм оғоз намудааст. зеро бо гарон шудани нуриҳои минералӣ деҳқонон азият кашиданд, чун нархи он хеле гарон шуда ҳама наметавонад ба миқдори зарурӣ онро дастрас намояд. ҳамзамон мегӯяд таъсири ин кирм аз доруву поруҳо ҳам бештар аст ва ӯ худ инро таҷриба намудааст. хешовандон ба ин кори ӯ аҳсан хондаву ӯро дастгирӣ менамоянд ва ба Султонов Оқил муваффақият мехоҳанд. мани Султонов фарда чиха ки биритон ки манам чашм ошид ки кирма пойда гаштем. ин кирм торт мешавад, торт. ин аз ки ҳамихелен вай барои кишти корба мани заминоба зӯр мекунад. ҳосилноки аз литр дида ин баландтар мешуд. барои ҳамин аз ки манам мон ҳаракат мекунем ки бо бисёртар кунем. ҳозир чиха ки ман дӯстон 3 تا پرده کردیم ما. حاضر منم 1 تا پرده 2 پرده که تیار شدگی. 2 تا پرده تیار شدگی. با دوام میتیم که من حالی از که همه شمال هم کارا ترشم کنه خمنا آمده بینم. این اصلیتی دیده 100 بار این زور حاصلناک زور میشه. Султонов мехоҳад баҳри осон намудани кори деҳқонон кирми сурхи калифорниягии хешро ба фурӯш гузорад ва ҳар нафаре ки мехоҳад онро дастрас намояд метавонад ба ӯ муроҷиат созад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Нигмуҳаммад Мирҷонов. тамошобинони азизу арҷуманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.